Faatalo fatu telefola radio Samoa le nifo iaso lua o tala o le nei tae au. E ono vaiaso le matua o le pepe o lo o tonga fitia le mautanga se ngase I whangarei o na ua maua le Koviti. Whaamauninga me le whaatonu sili o le soifua malo loina, Dr. Ashley Bloomfield, o le pepe o se tasi le o case whaamaunia na whaelo mai I le whaai unga o le vaiaso. O ia fo o se tasi o le valus fulu tasi tangata o lo o tau fia I whale mai ona o le whaamai. Ma o leo whainu mera, o lo o la vea I male to a fitu o lo o tau fia I potu ti ngaina. E o mai le tae au na nafi wa iwa se lau lua se fulu whanau ni usila I lalo le tai se fulu lua tausanga, ua maua le Koviti talo o na pipisi le Delta, ma e se fulu whanau tau fia I mautanga sengase. Ua maua le Koviti se tasi na tuufaatasia solo tetee I lato e le langolangoina tapo le Koviti Aukilani. O le whaamaonio se tasi o tangata lotu o le Destiny Church, Paul Thompson, pei ona reportia le TV tasi. Ma e whaapeo le o ngā totono le vaiaso tālu aina amata whaalongoina I a unga o le fulu. Ua te e nai e Thompson o le ana amata a fia I le vairusi, a o iai le solo te te le ana whaia I le domaini Aukilani, I le aso tolu se fulu o ke topa. Reportio le ana whaia umasiaki o le Koviti, fo I mai e negative ai ele I alu I solo sa whaia. O Thompson wa whaalua na mōlia ona o te te na whaia I le o ngā tutonu, ma le whaai unga o ke topa. Tala le staff, o Thompson o lo whaanofo e sea neilo na fale. Ai mai le taitai o le kāle sia Destiny, Brian Tamaki na ia whaai loa, na te le I sila fiaina a me ua maua Thompson I le Koviti, ma u whaamauti no mai e fo I Tamaki, e le aisa isi o lona a inga wa maua I le whaamai. O le po ana nei o le a se e ai Aukilani I le sitepu lona lua o le lapataiga vaega tolu. So e tasi le minute le sefulu lua I le po ana nei, le u whaamaonia mai le tamaitai pāle mi o le a whaamama ai tapu o Aukilani. O lona winga o le ato e tatala fale o loa, tatala no fuanga faitele. Whaapele whaau popo o tangata e whaatasitasi I whafo fale I le lua sefulu male lima, ma ele to e whaatapula ai le na o le lua a inga. Sau nol palemia, Jacinda Ardern o se vaenga o lea whaai unga ua faia, ona o lea wa au sia leiva sa fulu pasene o tangata ua umatui mua, mai pūlenga whaitu malo e tolu, ale soifua malo loina I Aukilani. A o wha mamai la tapu e le o yeise suinga mō fale tifanga ma fale te alopo o Jim, le o le a tapu ni a pea. O lea songa fua le vaiaso o iluma e to e ilo ai vaenga o lapataiga. Tu mai ia onga mo Aukilani, o leo lo whaawa o pea onga mo vasenga sefulu tasi I le sefulu tolu, ma o lea so atae au lo tali ai sa isi tala mai le malo po le ale tonu, o isi uma vasenga. O le ele manatu ma walunga le malo e ono se e Aukilani le traffic light system fo, I luma mai pe whaangata I le aso lua limo Novema, ono le mawalunga o numero tangata le wanga I motui. O le aso lava fo I le tasi o lo fofu e tatau ono o atu I ai, wa mawhai ona wha o ngā le vaccination certificate lea o lo amata whaataitai I le vaiaso nei. Ua lei loa le tele o whainga tau whaamata ua whaasangasanga le whale whai nifo I Palmerston North, ona o le ese lava o tali tonunga o tangata I le tui o le Koviti. O Vivian St. Dental, wa anto o le vaiaso talu ona tui lunga la lato faasilasilaga e tāpai whaamaoninga o tui mō tangata mātutua, ma e amatalo ia mai le aso mua o te sema. O ngase uma fo'i e le aini tui, e ono mawhai ona wa ai le whai ungo le aso, ma o le ai le tau whao popo lātou te tutongia. I tala le Herald, e ui e le o tangata umai fia I lea whai unga, ai olo i ele manatu mā walunga le pūlenga e mo le pui o ngase, au whai ngā luenga, ma le community atoa. Ona ele o au mai fua ele matanga luenga le soifua malo loina ofu whaapea ufi fafonga mo le pui o tangata whai ngā luenga I lea whale whai nifo. Ua whai ai ma le whai unga e tatau ona yeise tutongi whaau popo. Ona o le taimi ma ofu whai ngā luenga mo o mia mo le puinga pe au o le taimi e tonga fiti ai o loa I lātou e le aini tui. Reporti o le pula o le whale whai nifo I o se tangata anu Afrika ma e whaapea o nei whainga tau wha matau e le ngato e-maili. Telefonia wala au atu. Tusi luma o le fale, ma tau wha matau o le a susunu. O lo watu I nātu nei I leo nei whainga tau wha matau. Tala mo le mulu le tae au. Silia ma le salau lima sa fulu pasi alu I le eletise Aukilani lea ua Faatali. Le ua mai a whaia le oka le Auckland Transport e au mai ai le salau lima sa fulu lua pasi alu le malo si anga tau eletise. Ma ua whaia lea mo le whaale lei o le si o manga.
O le a sui tūlangai le se fululua pasene o pasi alu i le tiso o lo o whewai Aukilani i le taimi nei. O totonu o le whātau sanga o ilumo le awa wa i mai ai pasi nei, ma o le ulua i pasi o lea oka o le a mata whea alua i a o ke topa o le tausanga fou. Ma mai le pule nu o Aukilani fio coffee tala news hub, o le a fesoa soani le whaititi o le whaaleanga ino o Aukilani, ona o kasa leanga mai whemalanga inga. O le ua tau fia le toe oka mai e le Auckland Transport o pasi alu i le tiso, ma o le taunu o le oka ua mai a faia nei na fesoa soani i aile talo sanga a le kampani pasi a le New Zealand Bus. O tala na o le tae au, manuia le nei aso.